mutegeri wa Meru TV nkugwatwe ni kinereto cia Meru TV muthenya ya ntuku ya Jumaine tariki 19 cia mweri wa 5 mwaka no yoture ywa 2026 wambita muthoni wa kiramana nkurigani ututhiatira akimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gwitana mbere na kugwata ndeto warachi utunduka kathetune Kameru ome ya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya ntuku ya yoro ile Jumatatu na kinya raro Tuesday kwithirete kwina maandamano yeginende witia kwa ngarama ya uturo na bura nyuma ya mauta ya ngari akumba kwithira yetangazo yaitetie na becha kithumba riboti cyo tukinyila amethene yetu ya ndeto ndeka chanende ni ati muoyo kumba kwithira yukithirwa tukiambiriria niritirikite tukinyila methene yetu ya ndeto musiasa mwitikathara kuma gicigone mbunge akia South Menti no kuromba gitike mubunge gicigone mbunge kina chumirite na kumeneria bunene amubunge wikunda kitari Chandra kumwiti akiwa nende utiwiti na mbere bonete wathanine bwawe ya kiromba kari abagicigo mbunge ke South Menti ndira tweregerete akumba kwithira tukiringa kure cha 2027 betere bakiairi na kuthura mutongeri ora akabathikira na kuluki ora akabaretera maendeleo maturene riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma nawe Hasford Mwitikathara na wokuromba gitike mujumbe aja South Menti noritia ringi kura kuma kirigicigo mbunge giki ni bethere bari mustari na jwa mbere kwanya mujumbe okaririte giti Daktari Chandra Mwiti uria kuringana na mutongeria ujo na aremi kujuria mawira nekanire na ringi kura mwaka jwa 2022 na kuga kinya bakimwanya bakorero ne atongeria bangi kinya bo baremi kujuria mawira ne jao atongeria batwathurire batwira tukathithia masibitari yetu batwira bakathithia barabara cietu batwira cukuru ndawa igethwa cie masibitari ana betu no aja cukuru batingwa kairi ana baba gwita university wakahewa mbeca na tutiguciona kabo kaba second tambwe abo kaba ali kabo aguruka na bibilia ketheru ora guthithia ora ugite ko kahewa second tam koni ketho munguga ni to bate second tambwe bonde no tutike ngona bagithite atia bathithitie na ndi tureri barabara igekirwa rami niri igekirwa ndenda ubwerete ribu kona madakta jakeja kwereganyana na mathaja mwisho kenda tutu gwikirwa njireriku ijirani ntuli ugetikiria bonda ithungu ngari cia thiria cipuringi buru iro ijite ututhithiria barabara kethira okure muiku ngara no kuthithio komba iguo komba nkuruki mutongeria ujo na menerete mirandi ya gwaka ndoego cia cukuru na iga nacio mujumbe ujo ethirite akithithia kirigicigo mbunge giki gia South Menti ende arito macukuru ni bethirite batina bioro kana irasi bibiega bya gutumira thiji cukuru cietu na arua capitation dire to cukuru aja gutikingi tukwenda na imbukaga ujo chuburia ibona chuburia ubati kuthambia chuburia kajaga indene na ndiri yubuka thiuruka ya nthingo macukuru cukuru iji tena ndeski ciana baukarira ana bakwingo macukuru no tubatena bya kura cukuru eu afu bwatwiri bwitwetera nguke uno bukwenda twenderea ana mbere buru ibambe bekirwe cukuru ikwitho kwena fees iri kwendekana kira kionthe gikwendeka kitho kiri ariko kiri au nekyo gigatutethia kiri mantu jege maugoti aja nthigurune iji ya Kenya narua tegeni taxes ira chitetie tulisema watu wa bonda tutawapanga mafuta ya tithia kairija raitiria kaja taitia maguta ija raitiria kaja taitia ibora yurinya koraira bigibigi cietumira maguta ata ni ntone tumirite maguta jai chata na thine ria twinio ni mujumbe ora twathurire kajumbe baba thuri ni ntwari umaja kira kionthe akerwa kira akona gikinene ikuga yesa ikuga yesa itukwenda antu bena kari auga kerwa hapana kethiri mantu ata taxes yau tukugitatia tukurega etere ni manju infrastructure board yo bukuwa ijite ugakinya barabara na ibarakurukirio ugakinya barabara ni okarimu au singrevi barabara andikia ja keni ngwitikia ugo ina nyomba gwaku endi uriro wite nyomboga kare mutindwa uri okulimeria na rubejete gwikira taxi ukairi marigo jabo kuona ajijete gwikira taxi ikairi iketo mkuria gukethwa atombo kuja tukuiji tu akinyaga sintariki 2027 tukamba kwira mujumbe nyumbani kathara ageta kuashiri tukuruka kairi ni untu antu betu abetete bakithira na kiu kina gitumi kuturoga tuthiria jaja ngira ambrenda uburi ojo ndaka cietu cia bonda buri jabo gekwaja bukanengero chiringi ngiriegana antu magana jairi iu ti empowerment iwi handout itabunge tetera
taxes cha bikibiki chira menake bakitigite spare cha bikibiki chira menachi umite lakini abo bote kwenda othithio nonto no bo bukureta into biria kenda bwenderea kuona mbeca igetho bigirwo mauga mu biashara no mu biashara akirikiria mutongeria uju noritia Kariba South Mentinandi ni bethire bakimwakura kiri kithurano kinene kijite ke mwaka jwa 2027 turathima newe karembe ambira ngorombeti 2017 ngorombeti 2022 teute jaire nandete 2027 ngoromba ndamwire akamaka neunderere rietwa ya ndamwire akamaka ndamwire nyanare Israeli ria na batura igithima giaturo kia mbere giatawate kithima kia mbere giatawate eseku kiareta manju maingi kiareta thina muno gieta sitina kiareta thina zaidi kieja kia muikia bitha tukira gieta Rioboth na Rioboth we South Imenti iri aja ne South Imenti yetu kana bwa kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Barakwethirite kwina maandamano ntuku yejero na kinyaru ari ne Senator Hassan Omar na atongeri ba kiama kia UDA bachumirite na kumeneria bunene ura wari munini wa rais na no mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua bakiwa nwe ombe tukithira akibangania maandamano yaragwete maandamano yabanganie tukenda utira thirikari anikumba kwithirwa ikilaumo nkulu kinende na tete na mbere na kuwa baba kabatila thirikari rais Ruto na munini wa wekithure kindi kino tunithirite kireta maendeleo ntere mwanya mwanyi cha Nthiguru ya Kenya. Kuna mtu nilisema ni Rigiji. Wajua sheria kila siku wazungu wanasema ina closing. Wajua kuna unaweza hepa sheria kwa muda mrefu lakini kuna siku itakutega. Iko hii mkono mrefu wa serikali itashikana naye tu. Si aliiba mahindi, si akafutwa, si alikuja akaleta ukabila hapa akiwa deputy president, si tukamfurusha. Na sasa kwa Kenya watamfurusha na mkondo wa sheria na demokrasia utachukua mkondo wake. Hakuna hofu, usijali, we are closing in. Na hii incitement yote si aliitwa juzi na NCIC akakataa kwenda. Lakini incrementally tutajua vile tuta deal naye. Na by the way Kenya ni kubwa bwana. Ulimsikia mzee wa Tuoli akisema tuko wengine wengi. Kenya haiwezi kuwa inaweza kosa uongozi na kwa ajili ya mtu mmoja ama ikakosa usingizi kwa ajili ya mtu mmoja. Is it possible that also those who call for demonstration are waiting for him when he's out of the country? It's also possible, yeah. Inawezekana wanaongojea. Sasa hii World Urban Forum. Mimi nilijua karibu miezi 3 kama kuna World Urban Forum tarehe 18. Sasa wale walioitisha maandamano hatuwezi tukaacha majukumu yetu. Kenya is a leader in urban development and urban housing. Kenya is a template for others to emulate. Kenya has a prototype for others to implement. So hiyo ndio kweli wa mambo. Watu wanatuiga. Wewe hamjajua kwamba nchi nyingine zinaleta delegations au best practice hapa kuja kuona tumefanya namna gani, tunaenda vipi. So I think William Ruto is in his right place to go and look to broaden our opportunities as time goes by. Nilisema pia kila nchi iko na nafasi yake tofauti. Various domestic aspects, microeconomic, masala ya landing cost, masala ya tax regime zote. Na kila mtu wako, sisi tuko na barabara maradufu ya wenzetu na lazima ziwe maintained. Sisi tuko na barabara 2.5 times more than Tanzania. Because now you're arguing also. Me, I'm telling you what is the reality. Where did the Tanzanians argue that? Wajua hii mitandao mnafuata ndugu. It is known. Wewe ushaenda Tanzania, mimi naishi Tanzania. I am a member of parliament in an East African parliament. I am factual. Alafu utaangalia, it depends on the cost of the cargo. Uganda kwa mfano wako na cargo yao sahii wanauza ni ile cargo ya February.
Sisi tunauza cargo ya April. The landing cost of these two cargos are different. As the crisis escalated, the prices became more and more because of the scarcity and the logistics. Hizi vitu. But anyway, nimeshukuru sana. Sometimes it is important to listen to everyone, and I hope I've clarified the much I can to many of you. Haitithe babikibiki kumantereche yembi bachumirite na kuganende bo bakaria biashara kyo kinyendera kwethirite kwina maandamano yetete na mbere ntere mwanya chentiguru ya Kenya bakiaria ibo gwetabone ndibe watanirite na kuruki kugwithe ikundi kenda utire kinyiba kona mbechire iba kugunika na mbecha ira chiuba kwithira chikenenkaro ne thirikari che gutethia ikundi ya biba kiromba aitithe bangi ababikibiki kumantere mwanya cha Meru kinyabo chunkumana kuwatanira kenda bayene ikundi bira bikombe kuthira bitumo batethekana kwa mukira mbechere chuma kiri thirikari. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Bawa. Bonda bawa. Etethia bya bikibiki kuma stage mwanya ni baumirite na kuona ni kuria kwanirwo kwa nonto ba mautawitia bakiwende no ka uchumi bweta na mbere bokethoka nonto ura mautayititie na inde nya kuona nguini sikomba kwethiriki ura ira sioka matabiria na inde mukathe wa nthiguru nombe kwethira kibwa kiriro kia antu bana munontho kimbethe baraba kwethira kinya bakiandamana nonto batena ngui na bariandamana iururia mutorire yukuma Mauta yaitetie na chiringi 10 gai kwaria mamu mwana renda atwetirita ba ututhiria buru batena kia wabatwe akolelia ke beterori MPs beto na rais wetu batwira kete kinama lakini mwanka thai beterori ke wite itasia ari nithikirie awa Gen Zs kana antu betu babikibiki babethi barabe betu babethi barabe ki sector bikibiki no ntu batu kuinyilika na twende gure twe Kenya kwitha aru ari president aititha cia mauta kana thirikari aititha cia mauta na thiringi 10 ke kuorwa mwananchi uro batu kwithira batu president rira ringa campaign rais wetu yawe William Samoei Ruto au thirikari yeyita ukiria mama mboga na mtu aponda kutoka chini aende juu lakini bila tukuona ntuko aru ari katukuona yaka president areo muno akienda gututurigania batu atulolanya bila atwalola niko twikenya bila twina bya biotika na biotika bitegoria ndika kuoya pale tuko kama wananchi wa Kenya hatuwezi tukanjimundu kimaisha. Ndio maana unaona sasa ongezeko la mambo ya wizi, unaona watu wanaoingia kwa mambo mengine kama maandamano. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na kazi anaweza enda kwa maandamano. Tunaenda kwa maandamano kwa sababu hatuna kazi. Wende ne batarite kinya ethe bikibiki babange bombe kwitha baitonya thikiri ikundi bi akiwa kaita kana bakethera bari ikundi ne bakomba kwitha betethoka kumanike thirikari na njira ingi nyinge organized batwi kinya thirikari timyotethia muntu umwe wengwa ni mpaka tunjiunge kwa vikundi kenda tumba kwithira twina tukiona utethia kuma area mwanya kinya ke ministries cia thirikari bikibiki waiwe twina kikao kia muntu anto bikibiki itocio kuatanira kenda hakikisha tuhakikisha antu betu bikibiki bena ngwataniro bange baiome na batina kiama ini ndaromba neti yo kinene omuntu wende nerio ciungana kiamo kionde kiraciunga kio no ntubura bwe bwama ati ara kwina mwingi niyo kwina matunda yagirite ndene nthiguru no ntogaweka ciika antu awengwa ndina uma mwisho wagailila no ntuguria antu awengwa Keripotera Meru TV kuma Thiru Gaitie Gembesa Mbeta Mukiri Onkonja Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja kumanterecha yembe no tuboribotie na njira ikinyanilite gikundi kimwe kya kari abakuma kaunti ya Meru ibachumirite na kumba kwithira bakioneka kwiyika bunene munini wa rais Kithure Kindiki bakiobonende bageta na mbere na kumuyika na kinya kwiyika thirikari ya rais Ruto bakiari ne bogwite abageta na mbere na kwariria Meru na kinya beta na mbere kumba kwithira bakigwata mbaru thirikari ya rais Ruto na munini wa Kithure Kindiki no tuibonete wite na mbere thirikari ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Achagua mbae bye achagua mbae bye gikundi giciumirite gia kari kuma ntere mwanya ja kaunti ya Meru na wiru bwa kuiga na kugwata mbaru munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na thirikari ya rais Ruto bakigweta mawega nkabo bakujirite kuma na thirikari ji kare tu Meru level 6 ni wakwa
Number 3 kuna market all over Meru County iwakwa. So anto ba opposition baba kuria nimbi mwana twabwithetie ibyo biongo bibwithite na baba iri kwendelea kwita atia kubwithwa disunited opposition tona nyama ganja kurwa igoro baru ya mathikone abaije to opposition bae tura kurwa bathangalene wau Ruto apenyere atate Kindiki deputy president 2032 Kindiki mwana wetu nuaka president wetu wa Kenya tukinyanga iseta turameo na mauru toita iseta turameo na mauru yetu William Ruto na kamatete uri yetu na nairete mwana wetu gwitu atea aterete Kindiki kabo kwenda batu tora mtu akamatete mwana wetu kabo kwenda twagagia mtu atukamatete mwana kabo kwenda tuturanga William Ruto metho atoirete mwana ibo gwetekeria batu tukaria kithole Kindiki na William Ruto ni aria baritite mukana kiria atongeria bakugia ruru Profesa Kindiki muno bakiorota mithika Linturi inkurigara mono mithika Linturi akiuga Kindiki ti mumiru ketha ti mumiru na turetera mumiru ria kuona no kubua kezi kwethwa Kindiki ati kubua uketha Kindiki ti mumiru Gachagua no mumiru Gachagua no mumiru uketha Kindiki ti mumiru Malala no mumiru uketha Kindiki ti mumiru no mumiru etha Kindiki ti mumiru tonwe aita wa kithura Kindiki kithura ni utara Kimiru gatira Kimiru na bwa muri mbia kuthithia no ntunte gua butora ya Gachagua mbia kuthithia mbere bo question kithura Kindiki mbia kuthithia mbere ni boria Gachagua mbia thitherie ambe ni boria mithika Linturi na Kalonzo imbi bathitherie we question kithura Kindiki mbia kuthithia bagwe mbere cioria ni kioria na bo ciokerie imbi bwaretere uringana gikundi giki atongeria baba ni baria baragetwo ni antu na kinya thirikari kwithira kagita bari no tongeria gutegunia Meru bona kumania na bo mu opposition ni antu bara beta wa ichinde beta wambi ichinde ugo batala bonthe ni timu ya asira kabengirwe itene ni bonto beno ruru itone luomo tai utongoria bo murema akurwa na Kindiki na Ruto Gachagua ugo no rari deputy president miaka iria na nusu mithika Linturi na rari wasiri anto bau bakiri marara bakurumana na arua ibatwire be secretary general ba UDA gote muntu kurumana na arua otirari nete kirauni kiu kienure yatethia mumiru atia kiratethia mukenya atia Gachagua ugo gintu kirotwire kuringira ndabe kiu giaku na ana baku na chole baku mithika Linturi oturethera bataraisa mboreo maije ruke batwe ibobo kwenda tusapo baugerwe mbwanto bau kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi Iwe ya mno mwandiki wetu wa Ntheto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanilite rono Mutugi wa Kiambi arwatwikira gatanta Ntheto cia Meru TV muthenya ngucukire nkatho no tubakuona kanya akaututhiatira kinya kimitandao ne yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya tuthiatira Krisignet na Pang Meru TV kenda weta na mbere na kumenya yaraje ukarika kaunti ne yetu ya Meru omeya Meru na kinya theguru ne yetu yonthe ya Kenya report chutu kinyila mugomo ayo angari na yiro ithugite na mbere tukuyero na kinyaru ari yukumba kwithira yukirwamwa kwa ntuku muwanja ita na mbere na kumba kwithira ukithiatira Meru TV ugeta na mbere na kugwata Ntheto guracho tunduka Meru omeya Meru na kinyatheguru ne yetu yonthe ya Kenya ni Wambita Muthoni wa Kiramana.